Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ndibasuza ni Fabrice Mporana nayo. Brian Kagame umuhungu wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu ofisiye bato bagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Brian Kagame bucura bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame ari mu ofisiye bato bagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Kuri wa gatatu ukwakira 2025 nibwo RDF yinjiza ofisiye bato 129 barimo 42 bize mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze y'u Rwanda. Ibirori byo gusoza aya mahugurwa no kwambika ipeta birabera mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba aho byitabiriwe n'abayobozi batandukanye. Brian Kagame ari mu basirikare basoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu Bwongereza. Brian Kagame yinjiye mu gisirikare asangamo mukuru we Kapiteni Ian Kagame kuri ubu ngubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nshuti bakunzi bacu, tukiri kuri iyi nkuru n'ubundi ifite aho ihuriye na RDF, ni munyemere tuvuge kuri inkuru ivuga yuko ingabo za Uganda zishimira uburyo zikorana n'iz'u Rwanda. RDF, Rwanda Defense Force, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka General Major Francis by'umwihariko yagaragaje yuko yishimiye uburyo ingabo z'igihugu ciwe n'iz'u Rwanda zifatanya mu bukangurambaga by'umwihariko mu kurinda umutekano ku mupaka. General Major Takirwa yagaragaje yuko ubu ngubu by'umwihariko kunyurwa uburyo abayobozi ba diviziyo ya kabiri z'ingabo za Uganda na muri diviziyo ya gatanu n'ingabo z'u Rwanda basoje inama y'iminsi 3 yigaga ku bufatanye hagati yabo n'abaturage batuye ku mupaka. Iyi nama yabereye mu karere ka Mbarara by'umwihariko na Kabare muri Uganda kuva tariki ya 2 kugeza ku ya 3 ukwakira 2025 nk'uko byasobanuwe n'ibiro by'ingabo z'u Rwanda. Yagize ati impande zombi zungukira mu mutekano usesuye, kuba abaturage bashobora gukura ubucuruzi n'ibindi bikorwa mu mutekano n'ituze bazi ko umutekano wabo ucunzwe neza. General Major Takirwa yashimiye Perezida Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni batumye ingabo z'ibihugu byombi zifatanya by'umwihariko mu bikorwa bigamije kubungabunga umutekano wo ku mupaka ndetse n'abagaba bakuru bagize uruhare mu gutegura iyi nama. Ubwo ni ku ruhande rw'umugaba w'ingabo z'u Rwanda by'umwihariko uyu nta wundi ni General Mubaraka Muganga ndetse n'umugaba w'ingabo za Uganda UPDF uyu nta wundi ni General Kayina Muhozi Rugaba. Ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda mu bukangurambaga mu mutekano wo ku mipaka ushingira ahanini ku guhererekanya amakuru by'umwihariko yafasha mu gukumira ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibi rero bikaba byatangazwe n'ibiro by'ingabo z'u Rwanda. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere tuve kuri ingingo ifite ihuriye na RDF, Rwanda Defense Force ndetse na UPDF igisirikare cya Uganda. Tujye kuri inkuru ivuga yuko tuvuge kuri inkuru ivuga ku bizafasha guverinoma y'u Rwanda kongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero cya 50%. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje yuko bitarenze mu mwaka wa 2029 umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi uzongerwa ku kigero cya 50% mu rwego rwo gukomeza kwihaza mu biribwa n'iterambere ry'ubukungu bw'igihugu ndetse inagaragaza by'umwihariko kugira iterambere. Ubwo Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragazaga ibigomba gushyirwamo imbaraga ngo u Rwanda rugere kuri iyo ntego, yavuze yuko hazashyirwamo imbaraga muri gahunda zigamije kongera umusaruro ndetse no gufasha abahinzi kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kongera umusaruro. Muri 2024 ubuhinzi bwari bugize kuri 25% ry'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP, cyangwa se hakaba hifuzwa ko uwo musaruro wongerwa kuri 50% muri 2029. Minisitiri Dr Nsengiyumva Justin yagaragaje yuko ubuhinzi ari inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu ndetse ari nayo mpamvu bikwiye gushyirwamo imbaraga. Ati nk'uko twese tubizi mu gihugu cyacu ubuhinzi ni inkingi ya mwamba mu kugera ku iterambere ry'ubukungu burambye. Ubuhinzi bugira kandi uruhare rwihariye mu izamuka ry'imibereho myiza y'abaturage. Yavuze ko kandi abantu babayeho neza by'umwihariko bigaragara mu nzego zitandukanye ariko zose zuzuzanya. Izo nzego zirimo ubuzima, uburezi, imiturire, kubona imirima ndetse ibyara inyungu, kubona serivisi z'ibanze ndetse n'urwego rw'amafaranga umuntu yinjiza income.
ndetse yasobanuye yuko muri gahunda y'igihugu yacu yo kwihutisha iterambere mu rwego rw'imibereho myiza, ikigamijwe ari ukugeza ku banyarwanda bose ubuzima bwiza n'ubushobozi bwo gukora, kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, bityo bagatanga umusaruro wabo mu iterambere rirambye ry'igihugu. Ati mu rwego rw'ubuhinzi ikigamijwe ni ugukomeza kuzamura ikigero cyo kwihaza mu biribwa mu buryo burambye, kizava kuri 79.6% muri 2024 kikagera ku ijana muri 2029. Uruhare rw'ubuhinzi n'ubworozi hamwe ndetse n'urw'izindi nzego zitandukanye z'ubukungu rwifashishwa mu kuzamura umusaruro mbumbe, by'umwihariko GDP ku muturage wavuye ku madolari 758 yari ariho muri 2019 agera ku madolari 1.040 muri 2024. Ni mu gihe agaciro k'ibyatunganyijwe mu nganda bikomoka ku buhinzi n'ubworozi cyavuye kuri 339 y'amafaranga y'amadolari y'Amerika muri 2017 akagera kuri miliyari igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda muri 2024. Ubuhinzi kandi butanga akazi ku kigero cya 55% mu bice by'icyaro ndetse na 12% mu mijyi, mu gihe abahinga bagamije isoko muri 2025 bari ku kigero cya 48%, mu gihe hafi ya 70% y'abanyarwanda batunzwe nabwo. Ibizashyirwamo imbaraga kubera akamaro k'ubuhinzi n'ubworozi mu iterambere n'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, aho hafi ya 70% abanyarwanda batunzwe nabwo. Guverinoma yakomeje kugenda izamura ingengo y'imari ndetse igenera urwo rwego rw'ubuhinzi. Minisitiri w'Intebe yavuze yuko mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi azongerwa ubuso bw'ubutaka by'umwihariko bwuhirwa bukava kuri hegitare zirenga by'umwihariko gato 74,375 bukagera by'umwihariko ku 13,271 muri 2029. Mu gufasha abahinzi, guverinoma by'umwihariko ibunganira kubona ibikoresho byo kuhira ku buso butoya butarenze hegitare 10, aho itanga by'umwihariko 50% by'ikiguzi cy'ibikoresho n'imishinga ndetse n'imashini zuhira. Umuhinzi nawe akishyura 50%. Yanagaragaje ko kandi hashyizwemo imbaraga muri gahunda yo gutubura imbuto z'indobanure mu Rwanda mu kugabanya ikiguzi by'umwihariko byatwaraga mu bitumizwa mu mahanga. Ku bijyanye no gukoresha ifumbire mvaruganda by'umwihariko ubu ngubu bigeze ku bikoresho ku biro 73 kuri hegitare, mu gihe byitezweho kuzagira ku biro 94.6 muri 2029, bigafasha kongera umusaruro by'umwihariko w'ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba ari byo Minisitiri w'Intebe ugiyeho vuba asimbuye Dr Ngirente Edouard akaba ari byo yatangaje. Uyu nta wundi rero ni Nsengiyumva Justin uheruka kurahira mu minsi yashize. Biragaragara yuko mu Rwanda havuyemo ibijyanye na serivisi, hakurikiraho igisata cy'ubuhinzi n'ubworozi, nicyo gishobora kuba kinyiza amafaranga menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, habanje kuvamo ibijyanye na serivisi, kuko serivisi arizo zinjiza amafaranga menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nshuti bakunzi bacu, mbararikira aya mukanya ashyushye nje bagezeho nkabategurira. Ndi Fabrice Mporana nayo, ndabashimiye mugira amahoro y'Imana.